Iyo batondetse imirwa mikuru myiza y'ibihugu bitandukanye ku isi bagendeye ku bikorwa remezo, ubukungu, ubukerarugendo, umutekano n'ibindi, haza imijyi nka Paris, Rome, Budapest, Londres. Iyi Londres reka tuyivugeho. Ntabwo avuga amateka y'isi yaba y'intambara, ubuvumbuzi, iterambere ry'inganda, ubukungu n'ikoranabuhanga. Ureke kuvugamo Londres, umujyi uzwi cyane mu mateka y'isi, ukaba umurwa mukuru w'Ubwongereza. Ni umujyi wabayeho mu myaka myinshi ishize, ndetse hari abajya kure bakawita umurwa mukuru w'isi. Hari igihe Londres wari umujyi urimo kamera z'umutekano nyinshi ku isi kandi zicucitse cyane. Uyu munsi Londres iri ku mwanya wa gatatu mu kubamo kamera z'umutekano cyangwa se CCTV kamera nyinshi. Nujya Londres uzobizi neza ko ibyinshi mu byo uzakora haba mu muhanda cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi, hari abantu bashobora kuza barimo kubireba, kubera ko muri uyu mujyi haba hari kamera 399 kuri buri kilometero kare kimwe. Reka uyu mujyi tuwuvugeho. Ni umujyi watangijwe n'Abaromani wita Londonium. Ni ahantu bahisemo gutura ku nkengero z'uruzi rwa Tamize, hakaba ahantu heza h'ubucuruzi mpuzamahanga, kubera ko ubwato buzanye cyangwa se bujyanye ibicuruzwa niho bwaruhukiraga. Ubwo hari umwaka wa 43 nyuma y'imvuka ya Yesu Kristo. Nyuma y'Abaromani, Londres yaciye muri byinshi. Abanglo-Saxon bayigabyeho. Abanglo-Saxon n'abantu mu bwoko bw'Abadage bimukiye Ubwongereza mu kinyejana cya 5. Uyu mujyi wanagabweho ibitero byinshi n'Aba-Vikings. Nyuma hatera Aba-Norman. Ni nabo bantu batse umunara wa Londres mu kinyejana cya 11. Hagati y'umwaka w'igihumbi 1200 n'igihumbi 1500, Londres yakomeje gukura haba mu bya politike, iyobokamana ndetse n'iby'ubukungu. Cyakoze muri iyo myaka uburebwagure n'ibiza bikomeye byashyize bijegeje Londres. Londres bavuguriye uburyo bw'imyubakire, uburyo bw'imibereho y'abaturage mu birebana n'isuku, banubaka ibikorwa remezo bitandukanye. Mu biza byibasiye Uburayi muri iki gihe cyajegeje benshi kigenda kumara abantu n'ubushita. Bwateye mu 1300 bwishe hagati ya 30 na 60% by'abatuye Uburayi icyo gihe. Haje kandi ikindi kiza kibi cyane cyo mu myaka y'1660, Great Fire of 1666. Inkongi y'umuriro yibasiye mu gihe Londres. Wari umuriro mwinshi wabanje gutwika inyubako n'ibindi bikorwa remezo byari byubatse n'Abaromani igihe bagenzuraga Londres. Inyuma y'ibyo Londres yaciye muri ibyo bihe bikomeye byagize icyari cy'uyu munsi. Ni igihe cy'ubwami bw'Abatidor, umuryango wabategetse Abongereza. Iki gihe haciyemo ingoma z'umwami Henry wa 8 n'umwamikazi Elizabeth wa mbere. Iki gihe nabwo Shakespeare, umwanditsi w'ikinamico akaba n'umusizi ukomeye cyane, nibwo yabayeho. Uyu niwe wanditse Romeo na Juliette, umwe mu banditsi babayeho bakubiye mu mateka y'ururimi rw'Icyongereza. Muri iki gihe cye hanubatswe teatre ikomeye cyane mu mateka y'Ubwongereza, The Globe Theatre, hari mu 1959. Inyubako yari ikomeye cyane. Nyuma y'aho mwaka wa 1913 yashyizwe n'inkongi y'umuriro. Muri ibyo bihe Londres yari icumbi cy'umuco ndetse n'ubuvanganzo mu Burayi bwose. Londres yakomeje kugenda ica muri byinshi, harimo n'ibyashobora kuyisenya umuntu, ariko nyamara ahubwo bigasigarirwa niyo kandi ikomeye kurushaho. Ibi ni byinshi byabaye kuri Londres kugenda no ku ntambara z'isi ebyiri mu kinyejana cya 21. Ariko kandi hari n'ibyiza byakomeje kuko uyu mujyi. Urugero nko mu 1914 umwubatsi w'umuhanga wamenyekanye cyane mu mateka w'Umwongereza Christopher Wren yasinye umujyi wa Londres mu buryo bukomeye, anubaka katedrale yitiriwe Mutagatifu Paulo. 1901 uyu mujyi wabayemo impinduramatwara mu by'inganda n'ubukungu, no kubaka inzira za gari ya moshi, inganda n'ibindi bikorwa bigihagaze. 1963 hubatswe London Underground, metero ya Londres, umuhanda wa gari ya moshi munsi y'ubutaka. Ni no wambere wabayeho mu Burayi bwose. Icyo gihe Londres yise umurwa mukuru w'isi mu byerekeye ubukungu. Hagati y'ikinyejana cya 21 aricyo turi mu munsi, by'umwihariko uhereye nyuma y'intambara z'isi ebyiri, Londres maze icyo gihe cyose yubaka mu buryo bukomeye. Uyu mujyi uri mu mijyi 10 yakomeye cyane ku isi yabaho. Muri uyu mujyi hari ibigo by'imari kandi bikomeye, hari amabanki, ibigega by'imari, ibigo by'ubwishingizi n'ibindi. Hari agace bakunda kwita The Square Mile City cyangwa City of London, agace bagakoramo ibigo by'imari kandi bikomeye ku rwego rw'isi.
hakorera Bank of England, ikigo cy'ubwishingizi cya Lloyd Rwanda n'ibindi. Mu mafoto aka gace uzakabona harimo inyubako zikabakaba ku bicu zirimo izikoze nka kokomble. Amafaranga menshi yo ku isi no mu Burayi bwose ahora azenguruka hano muri La City. Ibyemezo bikomeye birana n'imari n'imigabane bifatirwa hano La City. Imari n'imigabane bya Londres bimwe mu masoko akomeye ku isi. Ishoramari ry'abanyamahanga riri ku rwego rwo hejuru i Londres. Ishoramari ry'abanyamahanga iryinshi riri mu Burayi, mu bucuruzi bw'inzu, izigurishwa n'izikodeshwa, riri kandi mu bigo by'imari ndetse n'ikoranabuhanga. Londres niho mujyi urimo ibyicaro by'ibigo mpuzamahanga byinshi kurenza ahandi hose ku isi. Uretse ibigo by'imari n'ikoranabuhanga, Londres inafite imbaraga mu bijyanye n'imyidagaduro, ubukerarugendo, serivisi, ibyerekeye amategeko, uburezi no mu birori n'imikino. Igihugu ku isi kirimo abantu badashobora gukora batarebye imikino ibereye i Londres, kubera ko shampiyona y'umupira w'amaguru y'Ubwongereza niyo ya mbere ikurikirwa kurusha izindi ku isi. Uretse ibyerekeye ubukungu bugira Londres umujyi ukomeye bitavugwa n'impamvu za politike, nizo ziwuha impamvu cyangwa se imbaraga zitagira ingano. Londres ni umurwa mukuru, guverinoma y'Ubwongereza niho ikorera, ni icyicaro cy'ubwami kiri. Buckingham Palace, Westminster, agace k'ingenzi cyane muri Londres, agace karimo inyubako zikoreramo ubutegetsi, hakorera inteko nshingamategeko y'Ubwongereza, House of Commons, hari ibiro bya minisitiri w'intebe 10 Downing Street n'ibyicaro by'izindi nzego z'umutegetsi mu Bwongereza. N'imbaraga z'igihugu mu bwami bw'Abongereza bishingiye, niho ubwami ubwabwo bushinze imizi, hamwe n'imihango igihabera ndetse ibirori bigiye bitandukanye isi yose imenya ibibera mu Bwongereza. Uyu ni umujyi wa kabiri ucumbikiye za ambasade nyinshi hafi kurenza ahandi ariho hose ku isi. Muri umujyi wa Londres harimo za ambasade z'ibindi bihugu zirenga 160, ibituma uyu mujyi uba wa kabiri ku isi ucumbikiye ambasade nyinshi nyuma ya Washington DC. Nta kabuza Londres ni igicumbi cya diplomasi ku rwego rw'isi, umujyi kenshi wakira inama mpuzamahanga, ibiganiro by'amahoro cyangwa se izindi nama ziganira ku buzima bw'isi. Ibi biha uyu mujyi imbaraga zidasanzwe. Izindi ngingo zigira uyu mujyi gihanganje harimo izishingiye ku muco. Hari inzu ndangamuco zikomeye zirimo British Museum, Tate Modern, National Gallery, Victoria and Albert Museum. Nyinshi kuzisura n'ubuntu. Ibi bijyana kandi nuko i Londres hafatwa nk'ahari igicumbi cy'itangazamakuru n'ubuhanzi hafi ku rwego rw'Uburayi hose. Havukiye ibikorwa by'umuziki bikomeye, hava abahanzi bamenyekanye ku rwego rw'isi nka The Beatles, umuganzi Adele n'abandi. Ibijyanye na sinema n'abandi n'itangazamakuru, Londres ifite ibitangazamakuru bikomeye birimo BBC, harimo Warner Bros Studio ikora za sinema, ifilime nyinshi twarebye no zatunganirijwe. Ibi ni ibikoresho by'Ubwongereza muri rusange ku isi. Itangazamakuru na sinema ni intwaro ya leta y'Ubwongereza mu kwimenyekanisha. Londres ni umwe mu mirwa mikuru ine cyangwa Big Four ikomeye kurenza indi. Byerekeye ibi byose bafite imurika ry'imideli izwi cyane ku isi, London Fashion Week. Igitangaje, Londres ni umujyi utangajemo abantu baturutse mu bice byose by'isi, ibituma usibye Icyongereza hari izindi ndimi zirenga 300 zivugwa muri Londres. Uyu mujyi ukize cyane ku bijyanye no guteka, iyobokamana n'ibindi. Ibituma ibikorwa bitandukanye guhera ku iserukiramuco rya Notting Hill Carnival izwi cyane ku isi, kugera ku Irayidi n'ibirori nka Diwali, umunsi mukuru w'iyobokamana ku ba Hindu, Ababudiste n'abandi. Londres kandi ubuhanganye bwazo binagaragara ko bukomoka ku burezi ndetse no guhanga udushya. Bafite za kaminuza Imperial College of London, University College of London, London School of Economics, zose zikaba muri kaminuza 10 zikomeye ku isi. Nk'iyi London School Economics ni kaminuza iyoboye n'izindi ku bijyanye politike, ubukungu, umujyi w'intiti, bituma hamwe n'ibigo by'ubushakashatsi n'iterambere ryinshi. Ibigo bikora ubushakashatsi binakora ku bijyanye n'ubuvuzi, siyansi n'ikoranabuhanga. Zimwe mu nzu zikoreshwa muri iyo mirimo harimo nka King's Cross, White City na Silicon Roundabout. Uyu mujyi abantu baturutse hirya no hino ku isi barabona kuwukoreramo ubushakashatsi, kuwigamo no kuwuturamo. Londres igihe baga umurwa mukuru w'Ubwami bw'Ubwongereza, wari mu murwa mukuru w'imbaraga zitagira ingano. Icyo gihe ubwami bw'Abami bwagenzurwaga 1/4 cy'isi. Ibintu byose byahinduye igihanganje uyu mujyi byatangiriye hano. Muri byo harimo nk'ubukungu butagira ingano, imyubakire iteye imbere ndetse n'ibigo bikomeye. Igihe Ubwongereza bwari bukoronije hafi isi yose,
bwakuraga umutungo kamere muri ibyo bihugu bwari bukolonije bukaza kuwukoresha mu kwiyubaka. Niyo mpamvu hari abavuga ko Ubwongereza bwubatswe zahabu ziturutse hirya no hino ku isi. Ni nabwubatswe umunara wa Londres, katedrali ya Mutagatifu Paul, ndetse n'agace gakorerwamo ubutegetsi ka Westminster. Hano n'amateka akomeye cyane ya cyami ndetse na politiki muri rusange. Ubukwe bw'ubwami, ibiro by'igihugu n'ibindi niho bikibera. Londres isa nayo iri hagati mu isi. Iri ahanini biterwa n'ubwoko bw'ubworezo buteye imbere. Heathrow nicyo kibuga cy'indege gikoreshwa cyane kurenza ibindi mu Bwongereza. Hari Gatwick, Stansted, Luton ndetse na London City Airport. Uyu mujyi ni igicumbi cy'ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka, yaba imihanda isanzwe cyangwa se gari ya moshi n'ibindi. Metro ya Londres yitwa The Tube. Imwe mu nzira ndende zituye ku isi. Kimwe mu bindi bintu bigira umujyi wa Londres gitangaza nuko muri uyu mujyi ngo baca imanza zitabera. Urwego rw'ubutabera i Londres ruzirwa cyane ku isi. System y'ibyerekeye amategeko mu Bwongereza